Tep ya tu bakada baka thura MIDI drum le computer body le no MIDI file mo no MIDI drum a file mo no lo baka su parega ola adon to ko ola thi ko be be ne show ne la email body le no ke kho kwa la barke ke le drum MIDI drum ye file lo do ko oro ye MIDI drum ye protools 10 le pukuis ye na le pado pa kwara podi pa ka kwa wera bakada yita water noli mono na ye de me pa se yita sia a mo na yo do ne oda le sa o hi no lo pa le pa nyo polo pa nyo polo a tana pa klo a ba de ka ba kwa le youtube le klo ko ke ba ho ta ko ke ba o ti pa mo no a ke ye mani we ti le pa nyo klo pa nyo klo do le ki pa la ta si ko le ka ma si ye ka shi ye ka te pya we ti le pi ho klo si ko mo no. Okay, ni buka corset. Lopak lelo, yes. Hopefully, kemana lama no. Kita mana baru wita. Okay, cara mana ikut play aja. Okay, awak mana channel lah no. Okay, awak, okay ni drone kau okay weda. Data with you data with you lah mana, data with press wash data with you. Awak drone kau demi kesati ba? You tu call pukul ke tiwe le, dah lah. Tinia no awe ole mesa awe tinia ulau ne kya do yimaya da yiki hita solo bakale patra MIDI drum dile mo hone yina tuwa dele kya ta masela tu wala no tu me nti ro drum ya wili ne ne bal ne kthua dale MIDI file ne ne le file iso henga ne le file ulau ne le export lon chola MIDI khai no export lon ba chola MIDI we ne okay multi track chola okay ulo ne kwela mi MIDI ye kwela MIDI 3 no MIDI 3 colloid MIDI ne over say 1 2 li ma hore kwela MIDI 3 like say all desktop chala bkhu da ya knyo ho ne se all movie pu de ne mo no na ke ne kwala na la mo no se le desktop ula ne ye chala save no kwa ko save okay we save ta li no we kle ola awe ne desktop lo ne paisa ra chu bo lo bkhu da MIDI file 3 MIDI file 2 MIDI file me obachona kaka ki kwarage awe bakala pagshagda gila awe email horune you hira ile part 3 kana lore fitasi kwa di fami order seklo barki do bakala tamamu ro drone dile dim da horune you pya ga dai likhi ro ta so war so no bagle so war so w yaso ti ko de